Assalamu alaikum musulmon bir tuğanlar, sizler men Bazar Xabar kanalı tuğanlar. Bugün 4 mart düştön keyin saat 4:30 bolup kaldı tuğanlar. Kurs valyutanın keçki bağlarını görsetip berебiz tuğanlar. Jalabat şahrındabız tuğanlar. Mana Baytuşum banki rubl 85 boldu degen tuğanlar. 1000 rublinger 850 so'm, dollarım olsa 960 so'm boldu. Euro 106 10600 boldu tuğanlar. Bizni körgen adamlardan 97% подписка кылбай көрүп атат. Тугандар подписаться этип лайк басып коюңуздар. Финка банкына рубль 85 тугандар 850 сом 1000 рублиңер Финка банкта. Мына Евразийский банк тугандар. Бул жерде де 85 тугандар. Мына кечки балдар тугандар, бизди лайк басып колдоп коюңуздар. Подписаться кызыл баскычында басып коюңуздар. Баарыңарга чоң рахмат тугандар. Мына тугандар, нар жакта эки Ислам банк бар, ал жерде де 85 экен тугандар. Ассаламу алейкум.